hai manaze ting choma I sai hai manaze Zeme mang ka ge klum dele namain se keu zikrew ziket mai ting chogu kadai rengka ina Zeme kogna hai mana hangge rangai sai Paulia gai dara dele Northeast Manipur state ke tatibeting kom chana zeng kai ka chom ka pei keu zik badai mai gene zet kana ki manai ko ki maka ka klew ze ka bok chabam ze chunare ka chamadu ma du imak je ka klew ze pan do da islam wile ze sali ze Manipur state jiribam ka chebam ge chuna ge ka klew ze pan do da islam wile ze chew ze chibe ka kya je mai ti nai mi puige Manipur state gu chief minister CM Viren Singh gu kafila convoy pepege luichi mak me nam sipai mene attack te bidle ze ka chu dele ze chige luichi mak me nam sipai mene attractive bibigene mina hangna me ka zamlei ze chew ze chirumok cha news agency PTA mina sa ze chige nam sipai mene CM Brian Singhu kafila convoy du ze chalu ze attractive ko lei ze sale ze chije ka kleb ze Manipur state Jirivam yapi tat pe garim puki kidebe national highway NH 53 gene chibe attack ze te lei ze sale ze chunare ka changme Manipur state ke zet kana kimana ko kimaka ke kleb ze ka bok chabam ze so ke mak che kleun do zlam wi lei ze ka chu lei ze chirumok cha Manipur state ke chuna Jiribam ka chibam ge ka klei be pepelui lei design hana kleun do zabam range nomgai lei ze chew ze chunare ka changbedu Manipur state Jiribam ge ze kap ze somak le sui ze klei be ze kleun do zalam wi lei ze ka chu de lei Northeast Assam State gu Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma na saze wonka kadai beting kom chana se kaisro kom design assembly election bambige Assam State ke BJP party mine se rex kuima ka high cat ke ze dui ze ngamong rahangge nomgai ze mata ze tew zlamui lei ze sale Zimaige chhattisgarh state balod bazar ka chibam ge kleu kan dibe pacha violence pa ka kadai dilei ze ka dilei ze chhattisgarh state balod bazar ka chibam ge ka kleu be pacha chige violence pa ze satnami religions me bone chige violence ze te kolei ze sale punui ne sa ze tati be ke ka pe ke zi krev ze sna mai ge punui nom te ze punui ka kolom be pung du ze te siara ge kalei ze ka dilei ze chibalam ge punui ne jaste ze kemen rangi keda kan leistu chunare ka changme government malam ge ma du action je lugai makchabam zekne apuni lung teuzen zimai tinai mi puige protest te range kundu galu ze protest kdibe teuze violence se petle ze sale kanales dun zimai ge apuni ne collector office banai SP kuidu hemi ne run sia thoni bigaze satnami religions ke pusuite me ze mina kdibe mi du gale ze ka chidle kanales tu chige collector office banaya SP ki ze run sia thoni ze office ke mi khai bi bisikne lesi patawnang be ramedzu mi swanga ze run sia thon di dele ze ka chidle ze chirmuk cha gari poine kar ramezdu hai ka son du kize run sia toni ze backramane hai na son du kize run sia ton di dele ze sale ze chuna chige ka kleb ze pe ze chirmuk che violence ki dibe pe ze gne state government me ze chirmuk che state police me chige ka kleb ze tem sawra hangne wangai zalam wile ze ka chi dele ze chige protest ze violence de ze satnami religious me bone te ko le ze sale Jammu and Kashmir ganda mai gya gari kdibe bastu ze nam sipai mene attack te ze bus accident te bigine mina hangkare me punui kring ben ka gaidi bechang chuna mara sampom ne sa ze Jammu and Kashmir ge nam sipai me mina hang hai ka charinge son du ki me active ke bamlu ze attack te rahange kadaz lam wilei ze ka chitele ze chirmuk che Jammu and Kashmir ge nam sipai me active ke bam ze Amarnath yatra du ze chat kdiben chat lu ze lam wilei ze chibi ze gna chuna ge Jammu and Kashmir ge high alert security se kai gai delay ze ka delay ze chirmuk che Jammu and Kashmir riasi ka che bam ge ntaiku ze krev ze strok mai design mata kir bavni gu chige program kdi bam ze andui rabzu lamui le ze sale ze chige andui be mai design nam sipai me attack kdi be te rahing zigne security du ze du kai mi ka sang ze kai gai ze lamui le ze sale Papu Yadav ka chibi peyune saze BJP party mene Agnivir scheme te wangai zabam ze madu patauki ga za aibe Agnivir scheme du ze tayunga rahange ikole ze sale ze aibe Agnivir scheme ne nyaram kdege bona ramze tayun siakam dele ze sale
Nchayuki uzikreu zikana amai designer TDP party ke pasui tebe pe Chandra Babu Naidu Chief Minister tabam ke pachu lingai dai duze Chief Minister tabam ge te kan ti peta ze te ze program bam gulei ze sale ze chige indiram kadai ko Prime Minister PM Narendra Modi zidu wangulei ze cheu ze Chandra Babu Naidu Chief Minister tebe ze lo madai changu dilei ze sale TMC party के पसुई तेबे पुई जे वेस्ट बेंगल स्टेट को चीफ मिनिस्टर तेबे पुई ममता बनर्जी ने साजे इंदिराम कदे को प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी ने PM तेबे मीधु पी नहीं मकले जे साले हरियाणा स्टेट के विधानसभा इलेक्शन असेंबली इलेक्शन बम गया अलायंस ते माकुले जे काज दिले आम आदमी पार्टी बनाया कांग्रेस पार्टी में इंडियाम कदे गु डिफेंस मिनिस्टर हंगे रचनान सिंह दुजे कलांगाई का कदाई दिले जे काच दिले जे चिरमक जे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हंगे कराई बितिंग मध्य प्रदेश स्टेट गु चीफ मिनिस्टर तेबे पेयु जे चिरमक जे नाइ कोमतिंग कोम चना जें काई मदाई लोकसभा इलेक्शन कांता बिगे क्लीन स्वीप तेबे पेयु जे पसुई तेबे पेयु शिवराज सिंह चौहान दुजे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जे सिरा हंगे पे गई दिले जे चेउ जे कराई बितिंग वित्त मंत्री के सीजबा में पुई निर्मला सीतारामन ने नाइ कोमतिंग कोम चना जें काई मदाई लोकसभा इलेक्शन कांता बिगदु पाने वित्त मंत्रालय जाना पाने सीधाई गुले जे काच दिले इंडियाम कदे गो प्राइम मिनिस्टर का हची बहंगे कलांग चिगैलु जे अंजमाई तिंगनाई मिपुगे NDA अलायंस में बो कैबिनेट मीटिंग टिव जनतो का हरो बिगे JP नड्डा दु जे हेल्थ मिनिस्ट्री जे पे गई दिले जे साले क्राई बिटिंग JP नड्डा ने BJP गु प्रेसिडेंट जबम दा कान लेसु चुना ने पाने हेल्थ मिनिस्टर ताबम जे सिगुले जे जे अमित शाह दु जाने कराई बितिंगुम जे पाने होम मिनिस्टर ताबम जे सिगुले जे काज दिले जे धर्मेंद्र प्रधान दु जे एजुकेशन मिनिस्टर तलेउ गई दिले जे जे अश्विनी यादव दु जे रेल मिनिस्टर तलेउ गई दिले जे साले जे माई तिंग मुई ही के NDA अलायंस में बो कैबिनेट मीटिंग टिव जनता का हरो बिगे मिसोंग जे पताउ दि बरम जे चिरमक जे लीडर्स में रम जे अपनी ताबम रमते का ले बिचुई जे चिरमक जे का चिबलिंग गई बिसुई मिसवांगा जे की क्यों का कदाई दिले जे काज दिले त्रिपुरा पुलिस कांस्टेबल को अपॉइंटमेंट ते बिगे चुनारे कचांग में मता ते बिजे ते कुलोमक जे इंसुन का सांग जे ते बिजिगने जिमाई गे मिना के कीमने त्रिपुरा पुलिस हेडक्वार्टर सोगे वांगदुई गे लुजे प्रोटेस्ट जे ते दिले जे साले जाय चिगे ते तिबितिंग कोम चना जें काइकेट कोमगे फिजिकल टेस्ट जे लुलु जाय नाइ कोम चना जें काइ मताई पिबांगे मबाने राव जे टेस्ट दु लुलु को दिले जे साले काने लेसु चुनारे कचांग बदु रिजल्ट पे मक जे बम बिजिगने चिगे प्रोटेस्ट जे दिले जे काच दिले जे मी हंगसम ने हिंग बजाने चुनारे कचांग दु रिजल्ट पे मक जे अपनी तिंग कोम जे जु देरा के हिंग दिले जे साले माइन चेके जिक्रेउ तिंग कोम चना जें काइ मदाई माइ तिंग चोगु जेमे मांग का इने जेमे कोगने हाई मना हंगे पौलिया गैबाने आइगने लोइगेरा दले निंगनुई हाई मना जे तिंगनाइ मिपुइन सांगने पिगाई जें किंगे बमरांगदु केमगे लमुइले हाई मना जे क्लुम दले